Kamatan Super League bola penlong da ka MSA kala kutno ha ka anru tarik kunaitung arhajar arpuar ha ka ne kasngai da UMLA ka nongpo constituency uba Meral Bon Sim ha ka ne kasngai tim kibula lar ha ka final kide ka Shaken Sport Cultural Club percha ya ka Jari Sport Club ha ka ne ka jong elekai ka Shaken kalala bun thap hadu san gol kadbu ka Jari SC kalala bun panpai tat shigol ka Shaken kebudi kaladu kala cok benra ya kesong pisa kebu arpo hajar tengka rengkat bat ke trofi ka Jari kebu cok ya ke kerdan kebu ar kala cok ra ya kesong pisa kebu sipo hajar rengkat bot ke trofi te kenya akhirnya dai bepi ki player kumba la keren wi na iri rengba ba sikman te nyi barok nyi dai hiki player kat kum karta akat nyi le ya ka sport ti na kaliang jonga kum u ngro jongkarai ngai i pi ki player ki ba mensua pat ba menta kali perbun ngai i na pedeng jong pi ba kiladon la ka jongka sap ka talent hak nyiti bat keneka sport ti nyitip borok-borok baladangi long ti basmat bastin hak nyiti keneka sport football nungkong kaniarap ya pi aka met ka pokot ka pokya bat kumju uru ki peliar ki kam ya per bat ki para cenderang jeng pi ki ben cimbenta hak nyiti bat ka sport football ka jebing ka state na benta gini ki player football kata kadon gani repair te ki begitu ki blok strategi kar kom sutu jumut ke jumpi ko tim ngat fai kata swa bacila phani jing sutu jumut abo practice me chnong ceri game plan ko na chile kai final hal step ya chambat ka ceri ni hab ni le kom tu o ye cham ba chicken ni hab ni le kom tu ki ga game plan ni haban ki de tim ba klan ma ba telot ma ki bisa brut lumar ma ki bisa ter ka bol ma ki jo pas ma pi kita la tip lepa la chi vide aga first round second round quarter final semi final tip ki gani ka game plan ka belajar ki hapan ya kita ka kom ki susu kom no ban approach ya ke game banjok mar banjok dir du lang bor chong hati taktik ki ka plan ka bukti plan kom no ban ya kun ni opponent ni jo dan kamar ki perlu bor bare du ibu banjok bon ki player football ci fi yang percaya bro ko ki bon ben tang da gebut ki trick ki joki bat ko ta tadi ben ko ga baar ga di ka teamwork ka joki mentatang gol somen bobit kunum la ben penjok de tim tang defend bobit kunum la ben penjok de tim lane forward somen hanu jila ki ben penjok la re Kendri kedika teamwork ke jongpi kejingnya sudu jemut ke jongpi terkom jo pas jongpi bat kata aja kesudu utuwe perlok jongpi ubot bat gol bare lane ubot ju pas re bangta plus sudu keika ruka ni ke teamwork terkom ya iu jong bat kata tete bat kebalai ke berkong santam kejing la kai football jong i gede gini ki fan following di supporter tadi ke berkong san ba ubaju tap gol do bro jobol forward jokol chow risai pek ban tan jelang lang marung lagerung go kan juga maru biang ki supporter gini ya darut kinong serja kinong kembang kinong kenhoi gitu se jobor bila kai dia mendir tadi tinggi sabo biang ki supporter ki biang ki fan son bila kai jobor ki bila kai mata kita gini ki bala penong ngani scam banagal yang ke jumpi ki ati di tim ki poi final kirang don sibun ki strategi ki chongpi kumno ban job ki football dan dre kita ngi kat to kan ni apa dingi scam mening sakhi ki jingila kai ka ba son ka be internet ado kata kata ka komila kai ki chongpi ka kom tap goal ka wala ngi mio ban pek ado sedang second half jo e ban ma dan dre ngi sunghun ni internet jing ladang kiu jongki kun samla jongka dong ka thang ngi jongi om tang ya ka football kini ka dong ka thang ngi jongi ki ngi kwa lo pinang peni athletes la bende ki race high jump long jump javelin through ki weiru kari boy gede gumjuan chakmat hak athletics kari boy district sport association hak Meghalaya meet barbor dari bawan menengkong reng lawan bahar
thì cái bubun cái atlet sungi kwa cái bắp hi cái baju là cái football basketball dan cái wig jing là cái athletics ni kwa ba kini cái jing là cái pinang la banang pen lini le di bagi nang la ban penjanai kom sim menta jung hi kami là cái sports i kickbox cái riang ya pi to nang yak sakrang sakma kum gi kun samla ju i wat numbu ya di jing sarong hakpa wat numbu ya di jing fihun hakpa dengan yak ya di jing yesha di jing surit kum gi pekat bagi nang kiu kat bagi nang pau kat tangi nang hap ban nang surit ya di sekentin hago bedi batkah memorandum ga bagi pilabu ang ni kidan gini arti gimat kita kita penslo in si penbet pat ki nong yalam ni jongka MSA meneu ba chandra kan puler gitu te trong ga gini da puler hing or cimpor ga long ga gini te namar kata gidan gimat ni arteli gi bentang in si penbet pat ki nong yalam jongka MSA ko dia ka office bat ka banjing penhe ya kini kan madan bentik ben penhe mun hap penhiar ni de ta te ni senang penbet kan no bala ben ne bani budin Irang kam hiban ya dan bentang